الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول يوشمر الله سبحانه وتعالى نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا ترسل الله يكون أدوكم من بدفتي كمرو وأن ينفعنا بما علمنا أكدوانوك جريد وكمرو نجد قوامين وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا نتسأل الله أن أدفه مرمرجان ورزقي كان أدوه رزقي إسوك وينزيزا اللهم أمين. قال المصنف رحمه الله وما نتسوي جتابو الله أمجرين المهم جتابو تيكو كتاب الكبائر جتابو تيجي شبان بجاها بكروبة ومكويرين عقد الباب في كتابه يكوزه ونمر جامو مجتابوته فسماه أرنج أويتا باب شدة الجدال. باب ماذا؟ شدة الجدال. أمر جامو كي أنانجريزا أبانو يوكو أن من الكبائر يوكو نرى مبزاها بكرو هرموكو جائمها كتاني وهذه من آفات الكلام. ibi nabyo biri mu ndwara zikomeye cyane burya ururimi rukunze kugwamo. iyihe? aljidal, kathratul jidal wa shiddatul jidal, kujya impaka zango turwana no kuburana cyane bidafite ishingiro. hari abantu byo ko mukabona abo yari buri kintu cyose aratera commentaire kandi afite n'amahane ukabona ajya impaka zango turwane walaysa ala alhaq kana tarino kukuri burya inindi ndwara liannaha yuaddi ila madha. ini ndwara igeze umuntu kukwangana n'uwo aburana nawe n'urwango n'amahane no kurwana hari bigerwa. ino mpamvu ibi bintu ari haramu mu Islam kujya impaka cyane. qala Luqman ibni, umugabo bita Luqman Allah atubwiye muri Qur'ani uriya mugabo yigeze kubwira umwana w'umunsi umwe aramubwira ati ya bunayi, yewe mwana wanjye iyaka wal jadal, uramenye ntukazajya ukunda kujya impaka cyane zango turwane. fa inna naf'ahu qalil, kubera ko kujya impaka inyungu zabyo ni nke z'amaka zango turwane. burya ugiye impaka ibi muzabibona abantu bibwirirwamo buri munsi Islam rimwe na rimwe no bakajya n'impaka no mu bintu bitafitiye akamaro la fi dinihim wala fi dunyahum, haba ku isi yabo no ku mperuka yabo bitagufite n'akamaro. kam min an-nas taqatalu, bangaye mu bantu barwanye bakavishanya ibisebe min ajli madha al-mubarayat, kubera ibintu by'amamatch ngo Manchester ngo tungwa Arsenal abantu bagakubitana amavide, abantu mu kabari bakarwana na hehe hose muri sale z'imipira abantu bakicana li ajli madha, kubera ibintu nk'ibi. Arsenal gutwara igikombe nta kintu birakumarira ku isi yawe kuko n'ubundi amafaranga barayarya nta kintu baraguha. wala fi dunyak wala fi akhiratik, no kumperuka yawe ntacyo bizakumarira. Arsenal na Manchester ntacyo bizakumarira. yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, kuri uwo munsi ngo nta kintu la yanfa'u malun wala banun, uwo munsi urubyaro n'imitungo ntacyo bizakumarira illa man ata Allah biqalbin salim. abazaruka yawm alqiyamah n'abantu bazaza bafite umutima ukeye wuzuyemo Allah subhanahu wa ta'ala na iman. naho ibintu nk'ibyo ngibyo bya Manchester na Arsenal ntacyo bizakumarira kuri uwo munsi wa Islam. Luqman yabwiye umwana we fa inna naf'ahu qalil, kujya impaka zango turwane ntacyo bimarira umuntu. wa yuhayyiju al-adawata bayna al-ikhwan, ngo kandi kujya impaka zango turwane no kugira yani kuba aladul al-khasim, kujya impaka cyane no kuburana cyane bidafite ishingiro. yuhayyiju al-adawata bayna al-ikhwan, burya biteza umwiryane n'amahane hagati y'abavandimwe.
je nababwiye ngo bangaye birirwa barwana bari gupfa Arsenal na Manchester, bangaye birirwa barwana bapfa makipe cyangwa se bapfa abahanzi cyangwa se bapfa abakinnyi runaka ngo urangiye niwe wa mbere mbona ku isi uzi gukina na uriya Messi ngiye mbona kariwe hatari undi Cristiano, abantu bagashwana wallah kugeza nubwo abantu mu musigiti bahahurira yani nibahana na sala kura ko bapfuye Arsenal na Manchester. Ibi bintu min al-kaba'ir biri mu byaha bikuru mu Islam bagomba kwirinda. Wa kadhalika ayda nanone indi masala mugomba kumenya ngaho Islam kujimhaka yanqasimu ila qismayn, bigabanije mu bice bibiri. Hari impaka zango turwana, izi ni haramu nabyo bari kutwigisha baraka kandi hari no kujimhaka zemewe mu dini w'Islam. Impaka zigambiriye li bayani al-haq, kugaragaza ukuri au kashfi shubhatin, cyangwa se gukuraho urujijo abantu baberetse ko idini w'Islam ari kimeze, au daf'i madarratin fahuwa matlubun, cyangwa se za mpaka zigambiriye gukurira abantu igihu kugira ngo bamenye haki ukuri n'ukuhe n'ikitari ukuri n'ukuhe. Izo mpaka zo ziremewe mu dini w'Islam. Allah aranazishima kuba habaho impaka ariko zigambiriye kugaragariza abantu haki no gukuraho urujijo abantu baberetse yuko ari ryo dini no kwereka abantu kuri kw'Islam ubwo ari bwo. Niyo byaca mu nzira za al-mujadala no kujimaka, fa hadha matlubun shar'a, ibireme mu dini w'Islam wala yadkhulu fi hadha al-qism. Nanuko byinjira muri kino gice turimo turavuga cy'impaka za muturwana byo biremewe Islam. Liqawlihi ta'ala dalil, Allah muri Qur'an yaravuze ngo wajadilhum billati hiya ahsan. Allah yatubiye ngo mujye impaka ariko za mpaka zigambiriye haki, zigambiriye no kugaragariza abantu ukuri aho kuri. Izo mpaka ngo mujye muzikora igihe nanone mutarengereye ngo bigeze aho kurwana. Gasomze Islam wajadilhum billati madha billati hiya ahsan, mujye impaka ariko za mpaka zigambiriye kugaragariza abantu haki ukuri ndetse no kwerekana ikinyoma icyari cyo kugira ngo abantu bakigendere kure. Izo mpaka zo ziremewe Islam. Yani kaunu al-alim kuba umumenyi yaji mpaka yakora munazara deba igambiriye yani madha liyubayyana lin-nas al-haq, kugira ngo umumenyi agaragariza abantu haki wayubtila al-batil, no kugira ngo ikinyoma akigaragariza abantu bakimenye. Fa hadha matlubun shar'a, deba ngiyo iremewe mu dini w'Islam. Ni qawli Allah ta'ala, Allah arabyemeye avuze guki wajadilhum billati hiya ahsan. Iyi mujadala, izi mpaka nk'izi ngizi zigambiriye kugaragariza abantu haki ukuri no kubagaragariza ikinyoma ngo kigendere kure, jaizun shar'a, biremewe mu dini w'Islam. ويدخل في هذا هنو هنجرمهم الرد على أهل البدع والخرافات قسوميزا أبان وبدأ بهم بانو دتنا بان نبانو ngabo kabone no kubyaca muri al-munadharat mumaddiba nandi nibindi ngibyo Islam. Wakadhalika aidan nanone bavali Islam ikintu mugomba kumenya nuko kujimpaka zango turwana zidafite akamaro. Ibi bintu min alamati bughdillahi ala al-abd, mu bimirango bigaragaza yuko umugaraga tishimiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yuko Allah yanakurakari. Burya igihe uzisanga uri muri babandi bafite buno burwayi buhe bwo kujimpaka, akantu kose ujimpaka waba ubizi cyangwa se ukanabifiteho ilmu kandi ukajya mpaka zirimo amahani. Ibyo ngibyo min alamat, biri mu bimenyetso bigaragaza ko Allah yabukuyeho amaboko ndetse katanakwishimiye subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam al-Awza'i rahimahullah, umman imam al-Awza'i rahimahullah wa ghayruhum min as-salaf, nabandi bamenyi batubanirije qalu baravuze bati idha ahabba Allah 'abdan, cyangwa se idha arada Allah bi'abdin khayra, ngo iyo Allah ashakira umugaragu icyiza cyangwa se byiza, فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل،
ngo Allah agufungurira umuryango wo gukora amagambo yawe akaba make, Allah agufungurira umuryango wo gukora ibikorwa bikaba byinshi. Wa aghlaqa alayhi baba aljadal, Allah agakupa akanagufungira umuryango w'impaka za muturwana. Burya min alamati bimumenyetso bigaragaza kwishimirwa na Allah kwawe mu Islam, igihe uzabona amagambo yawe ari makeya ibikorwa ari byinshi, nta mpaka uhoramo za muturwane, icyo gihe uzashimire Allah. Burya ni khair ikomeye cyane Allah baraguhaye mu Islam. Wa idha arada Allah bi'abdin sharran, niyo Allah subhanahu wa ta'ala adashatse kuguha ikhairi no mu bigaragaza ko atakwishimiye, ngo fataha alayhi bab aljadala wa aghlaqa alayhi bab al'amala, Allah agufungurira umuryango wo kujya impaka. Hari abantu b'Islam igihe cyose akazi kabo no kuvuga, bajya impaka ku byo bazi n'ibyo batazi. Ugasanga umuntu arimo arajya impaka mu bubaji, arimo arajya impaka mu busuderi, arimo arajya impaka mu bwubatsi, arimo arajya impaka mu by'idini. Noneho subhanallah, na'udhu billahi minal khudlan. Ngibyo muri iyi minsi abantu ugiye kubona uko bari kujya impaka no kugisha impaka abamenyi, alladhina ta'allamu al-ilm, babandi bize ubumenyi bw'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ugasanga umuntu ntari tayari kubumva, ahubwo ari tayari kubagisha impaka nkaho yiganye nabo. Ugasanga umuntu mbese kila kitu, buri kintu cyose yatakallamu fi, ariko kivugamo, kandi mu kukivugamo kwe afite amahane n'impaka, arimo arashaka kwerekana ko ari ubizi, ashaka no gutsinda uwo bajya impaka nawe. Iyo ni alama umuntu muzabona ameze gutyo, muzamenye ngo kwa Allah arakariwe, nta no yishimiwe. Wa al-gharib, igitangaje ugasanga gukora kwe ni gakeya. Hari abantu usanga gukora kwabo ni gake, ariko amagambo ni menshi y'impaka za muturwana. Nta sari fajiri fil masjid mu musigiti, ibikorwa bye byimwegereza Allah subhanahu wa ta'ala ni bike. Ntari tayari kujya kwicara hasi ngo yige ilmu ash-shar'i, ubumenyi bw'idini, ariko kullu shay'in, ariko buri kintu cyose kujya kumubona ukabona niwe wa mbere mu kujya impaka muri cyo. Ibyo ni alama, ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko umuntu atishimiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu Allah ta'ala, umwanditsi w'igitabo istadalla yazanye dalil, aravuga ngo qala Allah ta'ala, Allah muri Qur'an yaravuze ngo wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa huwa madha ألد الخصام. الألد ني شديد القسوة في معصية الله تعالى، فهو الذي يجادل بالباطل، فهو عليم اللسان تارك العمل، يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. أمور بيت ألد الخصام نونيكم مشاهكام وربكورا مبجرة نبي كوربا نهاورمون gusari fil jamaa mu musigiti ntabwo uramubona, mubasiba kuamirana kuwakane ntabwo uzamubonamo, mu bikorwa by'ikhere byo kwitanga mu nzira ya Allah natanga sadaka kandi wamubonamo. Ariko we avugira ku ruhande, kandi niyo avuga ajya impaka aba ari umunyamahane cyane. Amaasi ye ni menshi, ibyaha bye ni byinshi, ariko ururimi rwe kuvuga ni byinshi kurenza ibikorwa bye. Allah yarabanenze muri Qur'an, dhammahum Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alad al-khisam, abantu amagambo niyo menshi kuri bo, kandi yuzuye kujya impaka kubyo bazi n'ibyo batazi, kandi n'impaka z'amahane bashobora no kurwana bibaye ngombwa, ariko wajya kubashakisha mu byerekeranye no gukora ukababura. Aba bantu Allah yarabanenze muri Qur'an bivanye mu Islam. Wa kadhalika aidan نمو يدي آية الله سبحانه وتعالى من القرآن يرفزه فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الله ربي الرسول أمرته فإنما يسرناه بلسانك، إي قرآن تقوار يورا يجكرين الواوي مكوي صمات إذن أمرين الويتاره. نعم، لتبشر به المتقين، إي قرآن تقوي منوية twaikumanuriye kugira ngo
uyisomere abantu ubaha inkuru nziza yuko abazatinya Allah subhanahu wa ta'ala Allah agiye kuzabahemba kandi bishimishije watundhira bihi qauman ludda ngi Qur'an none twarayikumanuriye Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugira ngo uburire babandi bakunda kujya impaka zangu turwane zidafite ishingiro ngi Qur'an twarayikumanuriye kugira ngo baburire unababwire yuko iyo ngeso ni bayikomeza jahannama nabira irabategereje iri aya Islam Allah yerekana muri aya yuko mu ntego zikomeye zo kumanura Qur'an nukugira ngo anaburire babandi bajya impaka zangu turwane z'ibinyoma zidafite naho zidashingiye ku bumenyi zidashingiye kugaragariza abantu haki ahubwo zishingiye ku kurwanya haki ngabo bose baburire kubwi Qur'an ubereka yuko iyo ngeso ni bayikomeza jahannama nabira bategereje Islam kujya impaka la yajuzu abadan ntabwo byemeye kujya impaka zangu turwane za mpaka zidafite icyo zishimangira haba mu kugaragaza haki cyangwa se mu kwamagana ikinyoma izo mpaka burya bazita ngo ni aqimun ni impaka z'ingumba zitagira icyo zibyara n'abanyiri kuzigwamo hari ibihano bategereje yawma al-qiyama wa qala alayhi salatu wassalam byaje mu yindi hadith ya abi umama al-bahili radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam يرمزق المؤمن محمد صلى الله عليه وسلم يرمزق أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وفي رواية لمن حسن خلقه إن حديث أبي أمامة أرفضه المؤمن محمد صلى الله عليه وسلم يرمزه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة قماي isezeranyije uwo ari we wese yuko Allah ngazamwubakira inzu y'akataraboneka muri aljanna inde liman taraka almiraa wa in kana muhiqqan wawunduzirinda umuco n'ingeso yo kujya impaka zangu turwane zidafite icyo zimaze wa in kana muhiqqan kabone nubwo yaba ari kuri mana haki kudavuga rimwe na rimwe ma maana hadu yusawiki hari umuntu kugisha impaka ku kintu wowe uzi ukabona afite amahane ukabona imitsi yareze urugero umuntu ramubwiye ngo mu minsi ishize mvuye imaka alhamdulillah ngaranshoje ngo wowe ariko mwaje muri kwiyemera wowe wagera imaka wagiye ryarese ariko mwaje muri si wagiye subizi niba ubizi ko wagiyeyo icecekere igira ukubona umuntu ari kukugisha iki imaka kandi kumudafitiye ilmu umuntu nk'uyu Allah azamuhemba inzu iri muri aljanna mu juru rya mbere igihe yaramuka yimye injiji nk'ingi umwanya wo kujya impaka kubyo we azi ko ari haki wa Islam wa bibaytin fi wasat aljanna liman taraka alkadhiba wa in kana maziha ngona none nsezeranyije inzu y'akataraboneka mu juru ryo hagati uwari we wese uzareka ingeso n'umuco wo kubesha kabone nubwo yaba yikinira wa bibaytin fi a'la aljanna ngona none nsezeranyije inzu y'akataraboneka mu juru ry'ikirenga liman hasana khuluquhu aw hasana khuluquhu uwari we wese uzarangwa n'ikitwa umuco mwiza uboneye wa Islam uwo Allah burya zamuha ijuru yani azamwinjiza mu juru ry'ikirenga ja'alna Allah wa iyyakum minhum Allah dushire muri bo bavana Islam Allahumma amin wa kadhalika ayda nanone gaje muri hadith yirwe imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni hadith ya Aisha radhiyallahu anha marfu'an Aisha radhiyallahu anha arafdayku inna imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabuzimu إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم مؤمن مبي وامبر إمبر الله سبحانه وتعالى
umuntu Allah yanga mu bantu kurenza abandi ni al-aladdu al-khasim, n'umuntu ujya impaka zango turwane adafite haki, n'umuntu ujya impaka ibikorwa bye ni bike ariko kujya impaka kwe ni kwinshi, kandi za mpaka adafitiye ilmu, za mpaka zango turwane. Aba bantu n'abantu babi Islam mbere ya Allah tabaraka ta'ala. Hari abantu udashobora kuba wabona mu bintu bya Mwenyezi Mungu, ariko bakaba ari mu bantu baba ba mbere mu kunenga no kujya impaka ndetse no kuvuga ibyo badafitiye ilmu, kandi bajya impaka zango turwane ubona bari natari kurwana. Ariko washakisha ibikorwa byabo kabibura, nta swala nta somo nta hijja nta sadaqa nabyo, ariko akaba wa mbere mu kujya impaka no mu kuzigisha abafite haki. Uyu ngo ni umuntu mubi wanzwe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hada dalilun, muri hadith harimo dalil y'ibintu bitatu. Al-awwal, icyambere fi ithbatu sifatu al-ghadab lillah. Iyi dalil ishimanye yuko burya Allah aranga, Allahu yaghdab, burya Allah arakara, akanarakarira ikiremwa subhanahu wa ta'ala. Khilafu al-asha'ira al-maturidiyya, bitandukanye n'agatsiko bita al-asha'ira alladhina ankaru hadhihi sifa, bahakanye iki kintu cyuko Allah taraka, agararaka abislam. Ariko kayif gute, ntabwo byemeye kwibaza ngo Allah arakara gute, gushaka kubigereranya nuko urakara, kuko laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Allah nta kintu kimwe wamugereranya nacyo, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia, Allah nta kintu kimwe wamugereranya nacyo, la bidhatihi, haba wengawe, wala min sifatihi, yewe n'ibimuranga subhanahu wa ta'ala, nta kintu kimwe wamugereranya nacyo. Yajibu an nuthbita ma athbatahu Allah li nafsihi, twese dushinzwe no kwemeza ibyo Allah yemeje ko bimuriho. Mimma athbata Allah li nafsihi, mu byo Allah yashimangiye ko bimuriho, annahu yaghdab, nuko arakara. Inkaru hadhihi sifa, kubihakana ibingibi adilla bazikweretse, qad yuaddi ila al-kufr, bishobora kubisha muri kufru billahi tabaraka wa ta'ala. Thaniyan, icyakabiri hano bavuze ngo inna abghadha ar-rijal, ar-rijal bishobora abagabo, ariko nagara abagabo bagambiri wanga gusa, n'abadamu barimo, igitsina gore n'igitsina gabo. Yani ngo umuntu wa mbere wanzwe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ni al-aladdu al-khasim, n'umuntu ujya impaka, amagambo ye ni menshi ariko ibikorwa byo ajya kubishaka ugasanga nta bihari, ahubwo maasi n'ibyaha n'ingozi y'ibibi, ariko akaba uwa mbere mu kujya impaka no mu byo adafitiye ilmu, kandi za mpaka zuje amahane, ndetse ubona ko n'umuntu ari tayari no kurwana, kuba yarwana. Na'udhu billahi min al-khudhlan, na'udhu billahi min al-khudhlan. طيب, وقال الله جل وعلا في حق الكافرين, الله ينقرق جيوك إببين من صفات الكافرين biri mu byarangaga abahakanyi ila liyawm na isaha benshi muri bo baramuni sifa yihe ya kujya impaka ku bintu rimwe na rimwe, madha badasobanukiwe. Qala Allah ta'ala, yaravuze ngo ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qawmun khasimun. Awa Qurayshi lamma nazala qawlu Allah ta'ala, ubwo Allah ramaze kumanura iyi aya ivuga ngo innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Allah ubwo ramaze kumanura iyi aya ivuga ngo innakum, nimwe abakurayshi mwe bahakanyi, wa ma ta'buduna min dunillahi, mwe nibyo musenga mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, ayo masalamu, hasabu jahannama antum laha waridun, mwese nibyo musenga jahannama irabategereje. Ni ya iyi aya ikimara kumanuka, fariha biha al-mushrikun, abashirikina b'Imaka baraserebuye, barishima cyane, baravuga faqalu, baravuga bati alaysat an-nasara ya'buduna al-masih,
none se Muhammad ko ratubwira ngo Isa no mugaragu mwiza w'Imana kandi abakristo bakaba bamusenga ubwo nawe tuzaba turi kumwe mu muriro Isa alayhi salam kuko angavuze ngiki antum wa ta'buduna min innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannama antum laha waridun. Allah yaravuze ngo mwe nibyo musenga bindi bitari nge mwese mwe nabyo nzabashira mu muriro. Abakuraishi barasebura barishima cyane niba na Isa tuzaba turi kumwe nawe basari kibazo se na Uzair kuko abayahudi bemera yuko Uzair ngo ni umwana w'Imana yani ta'ala Allah amma yaquluna adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Abakuraishi baravuze bati ntacyo tuzajya muri uwo muriro wa Muhammad ariko utubwira ndetse niba tuzaba turi kumwe na Isa nta kibazo kuko na Isa nawe yu'bad nawe abakristo baramusenga mu cyimbo cya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala aranje mu ra'i'at ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الله رفضه iyo dalili batanze iyo ni shubha urumva shubha batanze iyi ni shubha ikomeye cyane. Abakoreshi ayati barakumaruka farihu biha barayishimiye wakadu an yatiru fi sama benda kuguruka mu kirere yubaza kuba bafite amababa. Baravuze bati niba Muhammad avuze abantu bo nibyo basenga bose ni mu muriro ubwo natwe ntaribi ubwo na Isa nawe azajya mu muriro kuko abakristo baramusenga kandi akavuze ngo iki ngo abantu n'uwo basenga bose ni mu muriro. Ntacyo bitwaye niba na Isa tuzaba turi kumwe nawe baraseribura. Na Uzair yari umugaragu mwiza wa Allah abayahudi nawe bamugize igitangaza kugeza ubwo bamwise ngo umwana w'Imana. Ta'ala Allah amma yaquluna adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Fa'atu bi hadhihi shubha abaquraish bazana ururujijo iyi shubha barayizana. Allah subhanahu wa ta'ala rajiza manurizi aya ma darabuhu laka illa jadala. Ibyo bazana iyo shubha bakuzaniye ngo na Isa nagaza bari mu muriro ngo nabo ntaribi ngo niba bazawujyamo na Isa arimo urwo rugero bakuzaniye niyo shubha bazanye bayizanye mu rwego rwo kugisha impaka na ilmu bafitiye. Impamvu nuko ni qawmun khasimun abantu ya Muhammad n'abantu bajya impaka n'abantu yani ibyo bavuga barimo barabivuga kugira ngo bakunanize banagushusha ubwonko yani barimo barabivuga kugira ngo bagucanganyikishe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa alayhi salam yu'bad na'am arasengwa mu cyimbo cya Allah ariko laysa biradin an hada ntabwo abyishimiye. Kandi twabonye yuko abazajya mu muriro ibisengwa n'ababisenga bizajya mu muriro ni bya bindi bisengwa wa hum raduna byishimiye ababisenga sibyo Islam. Hal Isa alayhi salam yishimiye yuko agirwa Imana la wallahi hasha wa kalla wallahi Isa alayhi salam azani hakana man yawm al-qiyam. Isa alayhi salam Allah zamwazango wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. Allah zabira Isa yawm al-qiyamah wa huwa a'lam kandi Allah ibazaba mubwira suka biyobe atabizi arabizi ahubwo Allah zabikora yani libayan al-haq kugira ngo agaragaze abantu kuri guturutse kwa Isa alayhi salam. Allah azabwira Isa mubwira ati a anta qulta lin-nas ese yawe Isa ni wowe wabwiye abantu kiri ku isi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah ngo bagufate wowe na mama wawe bagire imana mu kigo cyanjye. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلى آخر الآية. عيسى زي هكذا يهوينو أبغتي ما نربوس نارين أنا سيني ويوم يبان كوان سيني جنا مموالي مهيني يعني كن يزنبو ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم وما قلت لهم إلا ما أمرتني
أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. عيسى zavuga ati Imana nyagasani ngewe abantu sinigeze babwira ngo bansenge ibyo bakoze ni ibyabo ngewe nta muntu yababwiye nta nubwo nari byishimiye ma qultu lahum illa ma amartani bihi ibyo nababwiye nibyo wantegetse untuma kwisi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum icyo nahamagariye abantu nuko kugaragira wowe nyine Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa Allah nabwiye abantu nababwira ati mugaragire Allah subhanahu wa ta'ala we murezi wanjye muremyi wanjye wandemye akaba ari nawe muremyi wanyu subhanahu wa ta'ala. Abantu barangije babirengaho nyuma yuko untwaye ya Allah babirengaho bangira Imana nge na mama ibyo bakoze ya Rabbi sinari mbyishimiye n'ababikoze sinjye bibabwiye Mana ndarengana. Abakuraishi birengagije yuko Allah kuvuga ngo innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Aya imanuka abo Allah yavugaga basengwa ni babandi radu bidhalika bishimiye yuko bagira Imana bakanabihamagarira abantu rimwe na rimwe yuko babasenga abo n'ababasenga bose jahannama irabategereje. Amma Isa alayhi salam naho Isa alayhi salam ntabwo ari muri aba ngaba kubera iki? Kubera yuko lam yarda ntabwo yigeze yishimira yuko asengwa mu cyima cya Allah subhanahu wa ta'ala bal harama ahubwo aranabirwanije ahamagarira abantu la ilaha illa Allah fa aba an-nasu illa kufura abantu baranga barahakana bahitamo kumugira Imana min dunillah mu cyimbo cya Allah atabyishimiye alayhi salatu wassalam. Ariko ashahid cyo dushaka kwerekana muri aya Allah yaravuze ngo bal hum qawmun khasimun. Iyo shubuha kuyizana bayizanye mu rwego rwo kwerekana Rasul ko bamutsinze muri haki. Uko baravugaga bati Muhammad ni batubwira ko Isa ari umuntu mwiza kandi abakristo bakaba bamusenga mu cyimbo cya Allah kandi akaba tubiye indi aya ngo Allah yavuze igaragaza yuko ibisengwa n'ababisenga bose bazajya mu muriro. Ngo bimaana guswana ngo na Isa fi an-nar ngo na Isa no mu muriro. Iyi ni shubuha bazanye Allah aravuga ngo kuyizana kwabo bayizanye ni ta'jiz kugira ngo bananize Rasul sallallahu alaihi wasallam kuko nyine ari abantu bazwiho impaka no kujya impaka no kutumva haki ahubwo bagashaka shubuhat no kunaniza ubabwiye haki. Uyu ni umuco warangaga al-kuffar ababandikanya Imana no kujya cya Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Mwajumisha Islam mwajumisha wajhu al-istidlal icyo dushaka kwerekana Allah abise ngo ma darabuhu laka illa jadala ngo ira shubuha bayizanye kugira ngo bakugishe impaka kugira ngo babatilishe ibyo uvuga kugira ngo wa hakada hada huwa sha'nu al-hizbiyyin wa al-khurafiyyin. Uku nako abantu bone bihimbano bameze Islam n'abantu biri mu matsinda umuntu muhadalili ibayinisha dalal uyobe ariho akazana izindi shubuhati zishaka kwereka yuko ibyo mubwiye atari haki kandi haki yamaze kuyigiraho. Allah vuze ngo iki ma darabuhu laka illa jadala. Iyo shubuha bakuzaniye Muhammad wallahi bayizanye atari uko bashaka gufayidika bayizanye kugira ngo bakugishe impaka banakuyaze mu bwonko kuko n'abantu qawmun khasimun bal hum qawmun khasimun n'abantu bazwiho kujya impaka zango turwane. Ni naho mpamvu bazanye iyo shubuha kugira ngo bakwereke yuko ibyo uri kuvuga atari haki ko litanaqudu uri muri vuguruza. Wewe utubwira ko Isa ari umuntu mwiza alayhi salam none urongera tubwiye ngo abantu bose basengwa mu cyimbo cya Allah wo n'ababasenga finali bazajya mu muriro. Ubwo bimaana bisobanuye ngo Isa alayhi salam azajya mu muriro kuko abakristo baramusenga. Wazi urumva shubuha bazanye. Ubwo rero ibi babizana kugira ngo bagishe impaka Muhammad banamwereke yuko arimo aravuga amagambo y'amatagaragasi ko nibyo avuga ni tanaqudu ni kwinyuraguramo. Allah ne mpamvu yavuze ngo bal hum qawm ma darabuhu laka illa jadala bal hum qawmun khasimun. Iyo shubuha bazanye bayizanye kuko n'ubundi ari abantu badashaka ikhere n'abantu bakunda kujya impaka zango turwane badashobora kwemera uretse aho gukorogana tubyite gusa
wasohotse Islam aiwa babikoze kugira ngo bakuyaze bagukure ku murongo banakwereke yuko nawe Muhammad ibyo uvuga wivuguruza unavuga ibyo utazi kuko n'abantu bazwiho kujimaka muri uru rwego rw'Islam wa hadi min afati al-khatira ibizi ziri mu ndwara zikomeye cyane umuntu kujimaka no kurangwa n'umuco nguyu za mpaka zitarimo kubayinisha haki na batil ahubwo we ni impaka za guturwana uyu muco umuyisilamu agomba kuwucikaho hadisi bayisomye twayisomye igaragaza yuko n'umuntu urangwa n'uyu muco aba yanzwe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala imbere ya Allah tabaraka wa ta'ala fa'ala kulli hal umuyisilamu aba agomba kwirinda kugira gute kuba muri abo bantu b'Islam yishubuha bayizanye birengeje yuko Allah Isa alayhi salam watari muri bari abantu ko Allah yaravuze ngo innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun Isa alayhi salam ngari kure n'umuriro wa jahannama ari na kure na babandi bamugize Imana mu cyimbo cya Allah kuko kwa Allah arishimiwe no gusengwa akorerwa ku isi Isa alayhi salam ntago abyemera ntago abyishimiye da ini aya y'Islam iri kwerekana ko Isa alayhi salam we ntabwo ari mu basengwa babyishimiye bazisanga mu muriro ubona babasenga ini aya innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ngo babandi bo iwacu bamaze kugera iyo bagera bishimiwe natwe ulaika anha mub'adun wo jahannama ntabwo bazayijyamo Isa alayhi salam arishimiye ko Allah tangana bwishimiwe arishimiye Islam Allah garagaje ko Isa we ari kure na jahannama nagazayijyamo limadha kuko umugaragu mwiza wa Allah subhanahu wa ta'ala wa al-ibadat allati tusrafu ilayhi na ibadat zikorwa bamusenga bamugaragira Isa alayhi salam wallah ntagazishimiye nta nubwo nawe hamagariye abantu ngo bimukorere nabo mubandiri kubikora fi nari jahannama khalidina fiha abada bazaba mu muriro uziraherezo na iyad billah ariko abakuraishi ishubu abayizanye bashaka kwerekana yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam nawe ibyo avuga yitega jido yinyuraguramo ariko Allah abita ngo bal hum qawmun khasimun n'abanyempaka niyo babwize iki ntibumva ibintu bya urababwira haki ahubwo bagashaka gushaka ibinyuranya nayo kandi bayibona no kuzana shubuhat wal iyad billah dusabe Allah turinde umuco mubi nguyu wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam tadhkiran kongera kwibutsa Islam impaka ziri kunengwa hanga mazubishi amma naho zamaka aljidal impaka zirimo tahqiqul haqq mukugaragariza abantu haqi wa ibtal albatil no kugaragaza ikinyoma kugira abantu bakimenye jaizun zo ziremewe almunadharati impaka ibiganiro mpaka bigambire kugaragariza abantu haqi n'ukuri aho kuri kugira ngo bakuyoboke wa ibtal albatil no kugaragaza ikinyoma aho kiri kugira ngo abantu bakimeho jaizun izo mpaka ziremewe liqawli Allah ta'ala Allah yaravuze ngo wajadiluhum billati hiya ahsan ngo jujimaka nabo ariko zamaka zigambiriye ineza igambiriye hangani yihe ni bayanu linnas alhaq kugaragariza abantu haqi no kubatilisha batil kugira ngo abantu bayimenye yasana Islam ariko bitari bingibi izo makazi y'ujuzihorere za muturwani ni makazi ngumba wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.